Ahoj, chci vás pozvat na přeshraniční čezmejni filmski festival. Čakaj. Dobrodošli na prekograničen Poklon. Viziji. It's not that easy to translate this kind of name. Bienvenue au Festival du film Crossborder. Välkommen till Korsa gränsen filmfestival. Jag tycker mest av Poklon is okay, I understand, because poklon... Yes, poklon. 欢迎大家来到一个跨界电影节，一个电影节，一个梦想。Mir se erdät na festivalin Darko Bratine vizion. به فستیوال عبور از مرز خوش اومدین. بخش پاسداشت یک نگاه. Let's make it briefer. Dobrodošli na filmski festival koji prelazi granice. Poklon viziji. Omaggio na visione. Poklon na vizija. Just a second, let me think. ChatGPT says transgranični festival. Üdvözlök mindenkit a Crossborder Film Festivalon. Crossborder, tribute to a vision. Benvenuti alla festa del cine di Kai di là dalle frontiere, onor a una visione. Vogorica. Jaz sem se prav v uvodnem pozdravu to vprašal, kaj je poklon viziji in čemu se poklanjamo. In je treba reči, da seveda se poklanjamo tako kratkoročnim vizijam, da je nekdo dal nekomu eno knjigo, kot je dal Skandolarino knjigo, in so režiserji iz tega naredili svoje kratke filme, ki jih bomo tudi danes videli. Ampak v resnici mi pa zdi, da je poklon viziji v resnici posledica ene dolgoročne vizije, ki jo je v resnici imel senator Darko Bratine s svojimi kolegi. In ta vizija je, da lahko enako atraktivno povežeš izjemno domače, skoraj lokalne avtorje, pri čemer, ko rečem lokalne, mislim tako beneške, kot furlanske, kot slovenske, kot hrvaške in seveda slovenske. Ampak hkrati pa v istem festivalu, kot bomo letos vidimo, in palestinski, iranski. In mene to, ko sem z ekranom gor zrastel, me spomne na to, da smo mogli včasih precej daleč v Italijo potovati na festivale v Pesaro ali pa v Švico, v Locarno, da smo videli kinematografije, ki so nam bile daljne. Danes pa ravno, da tukaj ni več čez mejo, ampak je kar brez meje, v Gorici, Novi Gorici, gledamo filme, ki so hkrati domači in svetovni. To je en dost unikum, se mi zdi, da je tako profiliranih festivalov v resnici ni veliko. No, jaz sem nekako, kot bi rekli, starosevc v tej Gorici in okoli tega festivala in okoli teh nagrad, ker sem leta 82 posnel Rdeči bugi in že malo prej se je pojavil tudi gospod Bratina, ki mu je ta film tako zelo prav takrat prišel in je bil toliko navdušen, da me je povabil v Gorico in smo potem se še leta družili z njim. Bil je sjajen človek, imela so se enostavno rada skozi film. I think this is also a city which has a very unique atmosphere and beautiful people organizing it, and I really like the documentaries and the personal stories behind the documentaries, and also the side program of this festival, like I was part of yesterday about AI, so the latest trends, and all the feeling and the mood and the people of the festival are really sympathetic for me. It's I don't know, every day you have this feeling that everything is over. Every day, or you hear the news and everything is so tragic, no? But when you go to the cinema here in Gorizia and you watch old films or films of nowadays, everything mixed up because of the taste of somebody that choose those films. It's so alive. Everything is so alive. Everything is so. We have the feeling that everything is over because we are alone. When we are together,
And cinema is true. It's not only cinema, but cinema is a collective. It's a collective ritual, but it's also a collective job. When you make a film, you are not alone. Everyone in its way was sort of exploring the margins. Film festivals and the opportunities that are given to us through being together and communicate is very important in helping us to feel less alienated, less lonely, and to feel that there's a sort of camaraderie that would allow us to go forward in hardship, in times that we are dealing with such major political turmoils that are terrifying and can make us feel anxious. But being together can hopefully somehow bridge that, at least to some extent.